Yesu nashimwe cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana, muraho neza, murakomeye, amahoro y'Imana abane namwe. Ndashuhuje abantu bose bandebera kuri Facebook, amahoro y'Imana nukuri abane namwe kandi Imana yo mu ijuru ize ibaho umugisha, kubera ko ndabona ko munkurikirana cyane. Haba ari amavideo aja ku ma YouTube, ndabona ko mukurikirana binyuze kuri Facebook, ari ama audio ncisha ku magroupe, ndabona ko mukurikirana n'ukuri. Imana yo mu ijuru nibagire neza. Ndashuhuje rero abantu bose baba mu mpande zose zitandukanye, ndabashuhuje, shuhuje abari Burundi, amahoro y'Imana bane namwe. Shuhuje abari mu Rwanda, amahoro y'Imana bane namwe. Shuhuje abari muri Amerika, Australia, mu mpande zose, ibihugu byose, nukuri ndabashuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Ndashuhuje abari muri Tanzania, abari muri Kenya, mbese abari muri Malawi, abari Dar es Salaam, abari ahariho hose nukuri murambabarira. Murambabarira rwose, ndiko ndibagira n'amazina y'ibihugu, ababa muri Canada, ababa muri Australia, mwese ndabashuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Nukuri Imana yo mu ijuru nibishimire bene data. Ndashuhuje abantu bose mwene data, nimba ata gihugu cyawe navuze umbabarire, buriya ndashobora kuba nakizi, ariko nukuri ndagushuhuje. Aho uri buri muntu wese ahari niyubahwe, twese turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Nukuri Imana yo mu ijuru nigire iki, nibagire neza. Amena. Mwene data urimo uranyumviriza uyu mwanya, ndakwinginze ino audio uyirungikira abandi, hanyuma kugira ngo abo bantu bave mu byaha. Haleluya. Mwene data, nukuri niwamfasha uno murimo w'Imana, Imana izaguha umugisha. Haleluya. Mwene data nshuti uri muranyumviriza, uyu munsi ndakuzaniye ijambo rivuga ngo igihe kiraje, mumurondere mumubure. Igihe kiraje, mumurondere mumubure. Yesu Kristo natugire neza, Yesu Kristo nadutabare, Yesu Kristo naduhe gutahura, Yesu Kristo natwongera imbaraga, Yesu Kristo nababe hafi. Nukuri mwene data urimo uranyumviriza, aho uri hose umenye ko igihe kije ku buryo bariya banze, mbese bamwanze, bazagira iki, bazamurondera bakamubura. Nkaba nshaka kukubwira, niba nawe uri mwabo bantu badashaka Kristo, niba nawe uri mwabo bantu batarimwo baramushaka hakiri kare, dore igihe kiraje, umurondere noneho umubure. Ubu ngubu murinyabya mu rushengero, mukagenda kuja gusenga, mukava mu rushengero muce hariya, mugaca muce hariya muri kagashambo mugenda gusambanirayo. Noneho igihe kiraje, mumurondere mumubure. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyanditswe na Yohana, igice 7 ku murongo wa 34. Haleluya. Umuntu wese afite ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya arafungura maze yisomere. Mwene data urimo uranyumviriza, nturebe ngo umaze igihe kirekire mu rushengero, yamara nubwo umaze igihe kirekire mu rushengero ntacyo wamaze. Ekada, ntacyo wamaze.
nawe nubare imyaka 12, 15, 20, 30 umaze mu rushengero, umaze mbese umaze mu buririmbyi, mu bupasiteri, mu budiyakoni, ariko muri wewe ukwikinisha kwaranse kuguheramo. None wumva nimba udashaka gushaka Yesu hakiri kare, igihe kiraje umurondera umubure, ntabwo uzaba ukimubona, ntabwo uzaba ukimubona. Ubu Kristo arimo arashaka umugeni, arimo arashaka umugeni kandi ku bwinshi. Uko niko kuri ndakubwije, Kristo arimo arashaka umugeni wiwe ku bwinshi, arimo aramushaka, arimo aratereta. Haleluya! Arimo aratereta umugeni, ariko icyo barimo baramukorera, bariko baramukubita akadobo. Barimo baramukubita akadobo, barimo baramusunaguza, barimo baramukubita amakofe, barimo baramutukagura, barimo baramutera amabuye, barimo baramusuka k'amazi, bamwe barimo baranamukura, n'abamaze kumubona barimo baramwikura, barimo baramwirukana. Yamara nje kukubwira ngo igihe kiraje umurondere umubure, igihe kiraje umurondere umubure. Dusenge Imana maze dutangire. Dusenge Imana bene data, dusenge Imana, dusenge Imana. Igihe kiraje babandi bafashe amatwi bakazibaguramwo ibiti, babandi banze kumva, bamushake bamubure, bamushake ntibazi bamubone, kubera ko igihe kizaba cyarangiye. Igihe kiraje kiriko kirahumura, igihe kiraje kiriko kirahumura. Umwami Yesu mumurondere mumubure. Umwami Yesu natugire neza. Uwera Mana Israheli, Mwami ndi imbere yawe nkuko n'igikoresho cyawe. Mwami njyewe ndi inzu, ndakwinginze umwuka wawe yinjire mw'iyi nzu, maze asemerere abwira abantu bawe. Mwami Yesu, ndakwinginze Yesu, ungirire neza, ugende ku bantu bawe, ugende Mwami Yesu, ugende usemerere ubibwirire. Uri Uwiteka, umwuka wawe agenda kwiragire mu bantu bawe, kugira ngo abarinde ntihagire abantu barangazwa n'iby'isi, hanyuma bumve ijambo ryawe kandi baryumvire. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu, genda ufata abantu bawe mpiri, maze bumve ijambo ryawe. Uri Uwiteka, ndabohesheje imyuka yose mibi, ndabohesheje shitani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwingiza Uwiteka, Mwami Yesu, abamarayika bamanuke maze bagote hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Umuriro w'umwuka wera umanuka uturire igitari cyawe cyose mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwingiza Mwami, ino jambo ryawe rigenda nk'umuriro, maze rigenda guhindura ubwoko bwawe, rigenda guhindura abantu bawe. Mwami Yesu, uri Uwiteka, icyubahiro ni icyawe. Nta yindi Mana iriho atari wowe Mwami. Mwami Yesu, urimo uratereta, barimo baragukubita akadobo. Mwami Yesu, urimo uraresha, barimo baragukubitagura amakofe. Mwami Yesu, urimo uraresha, barimo baragusesa kw'amazi, bakubwira ati genda hita ugukeneye. Ariko Mwami, ndakwinginze, nubwo bariko baragukubitagura akadobo, nubwo bariko baragusuka kw'amazi,
nubwo barimo baragutuka, nubwo barimo baraguciraguraho, ndakwinginze utuma umwuka wawe wera maze agenda afata imitima yabo, kubera ko igihe kije bakurondere bakubure. Mwami Yesu, bazakurondera ntabwo bazakubona. Mwami Yesu, igihe kiraje bakurondere bakubure. Mwami ndakwinginze mwami, ugire neza abantu bawe. Urakoze mwami Yesu, urakoze data wa twese. Icyubahiro ni icyawe mwami. Mwami Yesu, abakozi bawe aribo bapasiteri barimo baragukubita akadobo yo. Mwami Yesu, barimo baraguca inyuma kandi bari baramaze kukuronka. Barimo baraguca inyuma bakagenda gushaka uwundi hanze. Mwami, ndakwingiza mwami, ubagarukeho ubabarire. Ndagusabye imbabazi mwami Yesu. Mwami, abamaze kukubona, abamaze kukwemerera, barimo baraguca inyuma, barimo barashaka uwundi hanze. Mwami Yesu, ariko ngo igihe kiraje ngo bakurondere bakubure. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe. Haleluya, urakoze mwami Yesu Kristo. Dore ngiye kwasama nawe uvuge, nk'uko ndi inzu yawe, ndi inzu y'umwuka wera. Mana waremye ijuru n'isi, dore ndi tayari. Umwuka wawe abwira abantu bawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo umunyanazareti. Amen, amen, amen. Icyubahiro ni icya Kristo Yesu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ndabasabe bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Uwumva niyumve icyo umwuka abwira itorero. Uwumva niyumve icyo umwuka abwira ishengero, kubera ko hagiye kuza icyo gihe kigiye kuza. Dore benshi bagiye kurondera Kristo bamubure. Nimba wahora usoma ijambo ry'Imana ugasobanukirwa, hazagera igihe urisoma nk'igitabo, urisoma nk'ikimenyesha makuru, kubera ko wa mwuka wera wari urimwo muri wewe yagiye. Ntabwo uzaba ugisoma igitabo ngo ugisobanukirwe. Yamara muriko muriyambura Kristo, kandi ibihe bibi bije, ibihe bibi biraje, ibihe bibi biratwegereje. Yewe mwene data we, reka kumukura nk'ukura ikoti, reka kumumanika hariya nk'umanika ikoti hariya ku ruhome. Mwene data, kubera kuzamushaka nawe atagigukeneye. Icyo nakubwira cyo nukumbura ugarukira aho ngaho ugeze. Garukira aho ngaho ugeze mwene data, garukira aho ngaho ugeze, kubera ko iyo nzira urimo uranyuramwo irimo irakujana mu irembukiro. Dusome ijambo ry'Imana. Yohana igice 7 ku murongo wa 34 havuga ngo, haleluya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Muzondondera ariko ntimuzambona, kandi iyo nzaba ndi ntimuzoshobora gushikayo. Reka nsubiremo, muzondondera ariko ntimuzambona, kandi iyo nzoba ndi ntimuzoshobora gushikayo. Haleluya. Imana nitugire neza ngo muzamurondera, ngo ntabwo muzamubona, ngo kandi yazaba ari ntabwo muzashobora gushikayo. Ese muzashobora gushikayo gute bene data? Kiriya gihe nicyagera, ba
muri ko murabyumva neza. Icyo nakubwira mwene data nukumbura ukurugutura uko gutwi kwawe, eza ayo matwi yawe uyakuruguture, naho ubundi hagiye kugera igihe wicuze, uzakwicuza bidagishoboka kongera kwihana. Reka ndakubwire mwene data, benshi bazarira baboroge, benshi bazajarajara, benshi bazamushaka bamubure. Ijambo ry'Imana rizakugwaho ku bantu banze kwihana. Dore nta muntu azaba akironka ijambo, kubera ko nyine ijambo azaba yarijanye. Reka ndakubwire, icyo nakubwira cyo ukwiye gushaka Kristo bigishoboka kwabonwa. Ubu uri kwesoma ijambo ry'Imana, Imana ikakugira ubuntu, ikaguha kumenya icyo ijambo riko iravuga, kubera uriya mwuka wera. Murasoma ijambo ry'Imana mugasobanukirwa, kubera uriya mwuka wera. Yamara Imana yo mu ijuru irakugira neza kugira ngo usobanukirwe, irebe ko wahindukira abazi, irebe ko wakwihana. Wasomye ijambo rimeze ukaryumva neza, Imana ibishaka ko wihana, ariko urarisoma ukarisobanukirwa, mbese nta kintu na kimwe ukora. Ucuguma winywera akayoga, ucuguma wirira ibigoro, ibitabi, ugasanga umukristo amenye yarashiririye kubera ibigoro ashira mu kanwa. Yebabawe ahaciriyeho, ahaciriye Mana we, ibitabi, ibimogi, ugasanga muguma munywa ibimogi. Reka ndababwira bene data, Imana yo mu ijuru iriko irakuresha. Nimba iriko irarungika abakozi bayo bakakubwira ijambo ry'Imana, kandi ukanyurwa, maze nawe ukaguma ukomantaza umutima wawe, nakubwije ukuri, kiriya gihe ntabwo uzigera umubona. Yesu Kristo arimwo arakuresha, ariko uri kuramukubita akadobo. Arimwo arakuresha, wewe uriko uramufunganira hanze. Umutima wawe urakomantaye, ntabwo ushaka gufungura ngo yinjire. Arakomanga agakomanga, uwo mwami agakomanga. Kuriya kuntu atuma abakozi b'Imana bakakubwira ijambo ry'Imana, buriya bariko aragukomangaho, aba ariko arakomanga. Buriya kuri uguma wumva ijambo ry'Imana ngo rigure kubwira ngo uve mu byaha, hariya barimwo arakomanga, kandi barimwo arakuresha. Kristo aba arimwo arakuresha mwene data. Icyo ukora ukomantaza umutima, uko Kristo akomanga hanze y'umutima wawe, wewe ntabwo ushaka gufungura ngo Kristo yinjire. Yamara igihe kiraje, mumurondere mumubure. Ubu arimwo arakomanga, ashaka kwinjira iwawe. Hazagera igihe gukomanga bivamwo. Hazagera igihe gukomanga hanze y'umutima wawe abireka, kubera ko bizaba byarangiye. Rino jambo wanga kumva, ukirisoma kandi ukanaritahura. Hazagera igihe urisome nk'ikimenyesha amakuru. Hazagera igihe musoma ijambo ry'Imana nk'ikimenyesha amakuru, kubera ko wa mwuka wera wo kubatahuza ijambo ntawe uzaba ugihari. Kubera ko azaba ajanwe n'abariya bazaba bari kumwe, babandi bemeye ijambo, babandi bemeye Kristo, ariko mwebwe muriko muramwanga. Rino jambo, kino gitabo ca Bibiliya, buri muntu azaza gisoma ntasobanukirwe.
ahere ku itangiriro ageze kwihigwa ku byahishuriwe asome bimunaniye gusobanukirwa kubera ko bizaba byarangiye mwene data igihe kiraje bizaba byarangiye we uri n'amahirwe ugisoma ijambo ukarisobanukirwa yamara Imana ishaka ko wihana ishaka kuva mu byaha ishaka kuhindukira mwene data va mu byaha uwo mwami Yesu mumushake hakiri kare mumushake hakibona dore bugiye kwira ngo burije bugira buce ubumva niyumve ubudashaka kumva nawe nta kundi kubera ko bizamubaho azabibona kuri wa munsi umwami Yesu ari mwarataka babwira ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje wa musambanyi wereka gusambana wa ndyarya we nubireke wa mujura we nubireke wa mubeshi we nubihagarike ibyaha bitandukanye uri murakora nubihagarike we uri murambara ubusa ni ubihagarike ugerezaho kubera ko ubwo busa bwawe bose baramaze kububona nugezaho ngaho wakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Haleluya. Itangazo, umuntu wese adashaka kwihana azarimbuka. Wa mupasiteri we wiringira ubupasiteri bwawe, yamara igihe kiraje ubwo bupasiteri bwe ntaco buzakumarira. Ntubona gusoma ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa basite icyo gihe nticyashika. Bibiliya izaho igitabo gisanzwe, Bibiliya ntabwo uzaba ukisoma ngo ubishobore, ntabwo uzaba ukimenya ibyanditsemo, uzasoma nk'igitabo gisanzwe. Yamara nimuhindukire, igihe kikiriho, nimuhindukire Kristo muve mu byaha. Haleluya. Umwami Yesu nabatabare. Oya wa muririmbyi we uri muranyumviriza, we uririmba usambana, we uririmba wiba, dore ndakubwire igihe kiraje ku buryo uzashaka umuntu agusengera umubure. Ba bandi washaka ngo bagusengere bazaba bagiye, yamara uzasigana igitabo cya Bibiliya. Ico gitabo naco kizaba cyabaye igitabo. Umwuka wera ntazaba kiri mu bantu, kubera ko ba bandi bemeye umwuka wera akaba ari muri bo, bemeye Kristo, bazaba bagiye, nta mwuka wera uzaba ukiri mu bantu. Icyo gihe uzajarajara, uzashaka ukubwira ijambo ntawe uzabona, kubera ko bose bazaba bajumarariwe, bazaba babuze ibyo bakora n'ibyo bareka. Yamara ufite ugutwi niyumve, buri muntu nahindukire, buri muntu niyihane, dore ndimo ndasemerera mbwira ubwoko bw'Imana, mbwira ubwoko bw'Imana, igihe kiraje, abantu bamwihakanye bazamushaka bamubure, kandi yazaba ari ntabwo bazashikayo. Abantu bameye Kristo, bakemera Kristo, nibo bazashika iyo Kristo ari. Ariko we uri muramwihakana, ndakubwije ukuri ntabwo uzashikayo. Icyo nakubwira mwene data, ni wihane ukumva uruhindukire kugira ngo ntuzurimbuke.
uhindukire kugira ngo ntuzurimbuke. Yewe wa mukobwa we, urimo urashukwa n'iby'isi, urimo urashukwa n'utwo dusore, urimo urashukwa n'utwo dusore twambara amapataro ya miregezo. Yewe ndakubwije ukuri, kuri wa munsi ntabwo bazaza kugutabara, uzarira wenyine nabo barire bonyine. Uko nukuri ndakubwije, uko nukuri mwene data. Yewe wa musore we, uri kurakangwa n'utwo dukobwa twambaye mbese utumini, twambaye ibyo bintu mu izosi. Yewe ndakubwije ukuri, uri kurabakurikira. Ndakubwije ukuri, niba udashaka Kristo ngo uhebe utwo tumini, uhebe abo bakobwa b'utumini, ngo ukurikire Kristo, ngo ureke gukurikira ayo mabuno, ukurikire Kristo. Ndakubwije ukuri, niba uri kuramwanga nawe azakwanga kiriya gihe. Icyo gihe kiraje, icyo gihe kiraje. Yohana niwe yasemera mu bugaragwa, nanjye ndimwe ndasemerera icyo gihe kitarashika, ndimwe ndakuburira icyo gihe kitarashika. Umwami Yesu ashaka ndakuburira, mwene data, uve mu nzira zawe mbi kugira ngo ntuzurimbuke. Nkaba ndakubwije ukuri, we wambaye ibisuko ku mutwe, we wambaye amaherena, we wambaye amamekapu, we wambaye inzara, we wambaye ibiheko, yewe nta juru ufite ntutabyikura. Wewe wisokoza nk'ikirara, wewe wimwesha nk'ikirara. Ndakubwije ukuri, nta juru ufite. Icyo nakubwira cyo kwiye gushaka Kristo ukihana. Kristo aradodora buri munsi, aradodora. Kristo araresha, arimwe araresha abageni, arimwe araresha buri munsi, buri mwanya, buri munsi, buri mwanya, kugira ngo kiriya geni cyashika akize gishike abantu bamaze kumwemera. Ariko bariko baramukubita ishote, abandi barimwo baramutuka, abandi barimwo baramwihakana. Barimwo baramwihakana, bari baramuronse, none bariko baramwisohoramo bamwirukana. Ese mwene data, kurirukana Kristo, wumva udashaka kuba ikirohori? Wumva udashaka kuba ikirohori koko? Ndakubwije ukuri, igihe kiraje wicuze, igihe kiraje wicuze. Nimba udashaka kwihana ngo usange umwami Yesu, nukuri urarimbutse. Urarimbutse mwene data, urarimbutse. Icyo nabwira cyo, nimwihane muve mu byaha. Yemwe bene data muriko muranyumviriza, ibyaha muriko murakora murabizi, ibyo muriko murakora murabizi. Nimwihane muve mu byaha. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Mwene data nuhindukire, we wakiriye Kristo ukamwihakana, kumbura uje kumushaka kibonwa, kubera ko harageze igihe kiraje umurondera umubure. Ndakubwiza ukuri, wewe rero uri n'amahirwe, uraburiwe. Kumbura ukurugutura ayo matwi yawe, maze wihane icyitwa icyaha cyari cyo cyose urimo urakora. Ngenda vuga ngende mwene data, ngenda vuga ngende, ntabwo ushaka bankunda rwose. Ndavuga ngende, icyo nakubwira cyo, igihe kiraje umurondera umubure, umurondera umubure. Icyo nicyo nakubwira. Kandi uri n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira ishengero. Ndakubwiza ukuri, niwihane, dore biragukomereye ko. Niwihane. Reka nsubiremwo kino gitabo cya Bibiliya, muriko murabona, mugasoma mugasobanukirwa. Igihe kizashika ku buryo uzasoma ntiwongere gusobanukirwa. Urimo urasobanukirwa ubu ngubu kubera ko Kristo ataratwara ishengero. Ariko niyaza gutwara ishengero, umuntu azahungira muri Bibiliya, abura ijambo ryamubwira ngo yihane. Icyo nakubwira cyo mwene data, we uri mwasoma ijambo ukarisobanukirwa.
gusobanukirwa. Buri Imana ishaka ko wihana. Icyo nakubwira ukwiye kwihana hakiri kare. Dusenga Imana. Uwera Mana ya Isiraheli, nukwenda gushima kwi message uhaye